tau mai se pati tele lava mo le au talavau ma le au ngā sal nao le kalesia whapotonga kevisana i Amerika Samoa i laulii ma o le nei au whawhewhia ato lava lo i lalo le teitainga le whengainga le kalesia i laulii le sunga le whengainga i a Iakopo seu malo. Ladies and gentlemen, that was the Laulii Youth and Sunday School of the Congregational Christian Church of American Samoa.